Mene ova serija navela da se zapitam kakva sam ja komšinica. Mislim da imam tu prostora za napredovanje, zato što ako budete pratili seriju vidjet ćete da su naše komšije vrlo okrenute jedni ka drugima, da su tu uvek da pomognu, znaju dosta jedni od drugima. Komšije su nam posle porodice, pa možda pa ne možda, nego jesu, je zajednica najbliskija, koji su fizički tu nama blizu, a nekad ih dovoljno ne poznajemo, tako da sam morala tu negde da tu svoju privatnu osobinu ne pokažem u seriji, nego da me serija nauči nešto. S obzirom na okolnosti i na zabranu kretanja, mislim da sam se samo još više približio prirodi, eto da sam utvrdio svoju ljubav prema prirodi, jer u onom nekom periodu kada smo smeli da izađemo, to sam koristio da budem uglavnom tu na reci Drini. Glavna poruka serije je da koliko god se mi trudili da se prikažemo za ono što nismo, da u stvari to se uvijek razotkrije, tako i ta porodica koja je htjela sebe da prikaže u nekom svjetlu, da se dopadne ljudima oko sebe, da bude dio nečega gdje ne pripadaju, na kraju su razotkriveni na nekako najbanalniji i najpovršniji način, tako da ja mislim da je to negdje poruka serije, budite ono što jeste, pa makar i boljelo, normalnije će da boli u tom trenutku nego poslije.